Hello ma'am. Sidi ay yumda matam khara mu lairuge yumda chaluge tawri hujik ni laise Bangalore airport ni ai hujik flight ngairi flight se Bangalore dagi Kolkata bo parani aduga Kolkata da pung ni layover lairo matungda amu Imphal yaudani. Flight change tawde ne di Kolkata airport Netaji Subhash Chandra Bose airport da yaure ai sak lame na wai Kolkata airport ki mapan da tholak bane as mapan khusa am tawre he sidi chana na pe hwang ki soraga gi humidity yang wang gi tak tar om chana ga yam sai mapan de de kan da sa ke aduga makha thagalake. Kenapa sih? Kenapa? Siapa? Jadi koigi sigi koi lekai ga hatare koi thela hino ko membi gi yamna maming chatpa dugumba lai kharam koi gi ibudo Nongshaba Lai Haraoba gi ai yam tan tan na thongore yum chapada masi je tareni subuna mi elerame ado lai kharam da bazu koire chahi ani hum sure ai sigi ibudo Nongshaba gi lai kharam chapa phangta bazu ado ngasi di lai chu khromrage aduga yam nungai ba mana khoi mamazu ma ngasi jagoi sani hari chalaga jagoi do kaman to ge me am punna yemi na rose
Thank you.